Kubor nakaslem jong unausan hima. Ki artli ki seng riulum ki badan hapo ke satri jong ke Regional Democratic Alliance ki baju lang kata United Democratic Party but ke Hill State People's Democratic Party haga janmi la shimnya ka rai bakin ya laka jong kalenti haga ni election MDC ka ban salong shen naga benta ke Khasi Hills Autonomous District Council but ke Jaintia Hills Autonomous District Council. Haba keren sikilat pathai kubor chairman jong ka RDA ubaderu presiden ke UDP uba medba lingdo ula pentip bahadin ke jingya keren bat ke jingya tai ke basani bha bat ke jingya songtho jingmot kila shimnya ka rai bakin penyang laki jong ki kertong naga benta banyak kun persya ha ki constituency bapher haga bede bat ke jing beteng ke RDA ula ong pat ba kani ka rai bat penyang kertong la ujong kanam kata ya ke jingya dei ha pedeng ki ar seng san perthai Ula ong ru ba kajingnya lang ha pedeng ka RDA kan yai beteng namar la shimnya ka rai de kajingnya merjing mut lang jong kinong elam ke HSPDP bat ke UDP. Haga bede bat ki kertong MDC na kaliang kinong elam jong kini ki arseng kila ong ba shen kin sapen bena. Bagi John ka alliance pedeng ke UDP bat HSP nalu ki for ki ari no the election the election ki balale ni judan ke tinga keren ke tinga tai kam pe nalor kani ngakwa ya kawan pensai ro ni ba kum ka adi kani ka alliance ke jingtu bat ke jingtu kam ka kalong om tang ke benta ki kam nyok ka election ndre ki kam ki bede na ke benta ka ri bat ke jai ndre bat ke state ke jungi brokoi Hakabede bat ki issue ki bapher ki bangi to take up hagis nem ki bala leno kumat suai nuk sai pi ki memorandum ki bapher ki bangi jointly nakal yang jong ka UDP bat HSBDP ngiju go akmat ka sarkar lagalong ka sarkar jong ka jilla ni sarkar jong ka government of India hakabede bat ki mat ki ba long kita ki mat ki ba khmat ki ba kum ka state i bro ko ni dan kam ya ka ban slow na ka pos ka por de hakabede bat kani ka election ka pemerintahan MDC election ni la don ka jinia sutu jumut na do ki por pemerintahan ba kum ka alliance ngin ya don dekat ki yang baro jong Kejing tekam jungi hakabede berka politics dan ke joint meeting biang jong ka ADA hakaba ni dan dekat jong ka HSPDP dan presiden secretary bagi member jong ka kumjuru na kaliang jong UDP presiden secretary bagi member jong ka hakaba ni le shong le tilt le tai kuno bangi ni ai khmat hakabede bat ni ka MDC election te kejing kili kami ba la ngindon em ke jenis tu jumut banbu ya ki candidate tang jong ke UDP hakawe ke konstitusi tang ke HSBB hakawe pat ke konstitusi nrei sutu ba practically hikum ba ngiju ya kendu aki buat ki beladap ki don katu katni ki benta ki bangi hab ya kaban buram ya ki party workers jungi la kalong ke HSBB lanen na UDP ke ngira shin ya karai tentang si ya kaba hakabai dai bat kani ke MDC election ke pemerintah kepala kumno kerkum ke jingtip ke bangi don kaba dang abstang ya ka jing menjur na kaliang jongku lat jong ka jelak ya ka tarik ban perlong ke election ti kijing pengkre ya ke election ke wilayah cakmak na kaliang jong baru atli ki political party bat ngin skema ki political party kumjuk Tinggi lah isim ya karai hakabede bat ni election ke pemerintah na kalian ke UDP ni nyai bet haka party level pana kalian ke HSPDP lu kan nyai bet haka party level kawamot nginum ya kun ya election da ka RDA Henry na kwa ban pensai ani ba ka mensim jong ka jingetre hapo jong ka RDA kandang beteng kumba ka beteng boras kata hadu benta bat nang ni sekmat ru kumjo
bat kanang men scam ro ke sulong bahaga de kapor maka bentak ni kan distribution ni la shimi ka raya din ki bubun ki ba la siri la rangi batai ni haban til ni haban ya pet ya ka wei pa ka wei ka konsusi na ka wei konsusi na ko konsusi ilan sibor be ke pe kani ka raya ka ni shim ka siru kamlong kumba kalong ha ka MP election na mangidan tangway candidate na kabata ka Shillong parliamentary seat ke bahab khasi dan dia baro art di area hak beri ban ke konstitusi le ti hak ni ke kinti ke pemerintah nak kabata ke MDC election 1 ni rai ya ka ban ni ai halak ke jung parti dan ni don ke jing ya sutu jumun ke basai kilam da don kenu ke jing ya pe jumun lane ke jing kanan lane kenu ke jing ya kedokti lane ke jing ya kejimbom lane ban ong wa kadot kata kejim pra lane kejimbom sutu jumun apre jombroal kliki por ke parti ya prengi lida kas mensim bunyi the spirit of alliance mensim jong kejite kat bat kejing don jong kan adi kandang ne bat kandang te haki por ke masalah suno mitang maka betang ne MDC cek ngina ban ya juga nde bunyi kran ki issue jong state ki kam melor ka election pat ina idon be kawai pat ina idon be sutu jumut jan bah apa jungi ngasu berong bah di kepo na kalian jungi kum ka adi ni don kerkom perkat ka campaign bah balai bang ilang nya penne be ke ka alan salu menta kedau kolong nomor ba ngui ba kum ke state kum berjalan ki pat ba ki don kam bat ki dawa ngalapan ni ya ka jingnya teli jong kita ki seng dulu ki badon apa pasti wat ni don ki katu kan ni ki differences ngalapan dan ni ngono ke differences dari ki ground reality ki bangi happen beriang ladang ni dang wa ya ka ba ni nyaj khamat haka bade ke jingnya kun haki we ki we pat ki liang light na ka election ni so dong kam makum ki no yelam jong ki regional party ki parti dulu but kumang nila jupha ka message ba nila juai ka message na kapo ba kino ki party ki ba kami la ba ki dei ki regional party ngilong welcome but ni pidang subha ba kinwan sakan kami jong ka di banyak dengan ka compare la ni habanya kuni election constituency level compare la ni na jong ji pe tu nre abang iwan sa kami no kaji kren ba kaji sujumun na i kini kalau koi kawangi dot kami kawangi dot mentang abang yesin mi karai jong kaji kun ni kini MDC election UDP ni ya jong HSPDP ni ya jong nre kini mere kam mut pada bangi om bangi nilai ke jumut lani ngin me don su kata kaji jan lani kini alliance kam don kata kini kan ne be nre kum ki orang ba kum ki nong yelam ki pai ba ki community nginap long ke jenis ya bat ke ba kalau menginap don ke jenis sutu ya ki e jenis e jong ke UDP ke nap sutu ya ke HSPDP ba ke HSPDP ke nap sutu ya UDP de tangga de kemensin kalau ngilap ban per continue ya ke kemensin jong alliance ke spirit jong ke alliance banginya cakap